nagaliang jung wong ba nagaliang state government duna plat iki jingyo in bansing in tax te jing tax nagaliang state government kadang hadu live boy tengka man per liter no te kumta nagaliang jung yung ba Kung nolak central government minta tax Rp100 per liter, tapi state government minta tax Rp100 ngirung nongim sawi itu ya kata, mereka aduh live way kan tax sirita kan ini kecil kita, kamdi bak kita tangi bubuk di kamai di kalah kita lut, wat ya ki Rp1 ki bubuk i kali jo, tapi kumta nak kalian jungi ni kentu ya sorkar, minta singi yang ba kumjur habiri uti khajana, nado kapor lockdown hadu kat menta. Ngan itu ipi kalong ba ki pasio 100% taxes kum nalo ki kali menta ki kamai tang khanar sngi haksi bana in hapsio ko de 100% ya ka tax te kalong ke ke bangim so tenat Sarkar ka kiudor ke petrol mo dengi hamulai menukiniru sajandu ngi iba nadu baka sarkar ka kiudor ke petrol hai iba kipat ba gila ut ba mo bat om dai tang kipat ba kundu jinge ndrai gini ki nong nya kali taksiru kila kundu jinge mo pat ba wong baka bai kali kala hedor palat ti nong nya kali ru ki ong ba ka petrol ru kala kiudor palat mo anta ka kundu jinge menta dengi yawa de kadau ka dibek ba ka sarkar kala patkiu dor palat habe de bat ka petrol dengi ngile in ground reality bangin lap ba nagai kadau ba ka petrol ka kiu je akan ni kesti sajandu ngilawan menjurip ki petrol pom ki badan ko mulai mo ki pom kasi ki pom dakhar ki badan tun kebun ba tinggal ala jurip mana ki pom tu ban tip ya kadau ya ka jingkiu jong petrol bat ki manager bat ki try pom ru ki le thu ingi ba ka jingkiu dor jong petrol ka debit ka jing tax jong government hado lai poi pia na ka silita mo tementang kasih lawan itu ya di deputy minister ban bu jing kali ba nagai kadau ba ka sarkar jela ka pentiu ya ka dor petrol hado kan ini mo balang kakak ti nakaliang deputy minister ulo ong ba namar ba kadi namta ka ses namta ka state tax nakamta ki developments jong ka jela mai kala jungi tingilai iru ka tu ka jingsim tax jong central government kalong tang khan ru tangka tingila request ya deputy chief minister ba un simlang komisim ka central government kan mo te deputy chief minister i kilam aya kata ka acuran singi ba ilana yang ban pundunai ke petrol tingila suye kran la sulong verbally hapo kami jing kran bagi apa ngomong let us examine we will examine nama kani ka khajana kani ka ses te ka ses ka mengisim kalong back namar ba pilakti bahai kani ka ses kalong da ka bentaka education sector mo daga education sector ke diesel ke petrol ngisim ka ses so therefore bangan suong back bangilah balai kanta kamlong nakada mo malakong ya kiru ka government ka section ngan sa tikop ada transport department tapi work out ke ikra best possible way balai kanta east yang ni ka jing kiu kan san ka petrol ka diesel apo ndai tambe kala ndai ha karin dia